بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Muhterem Müslüman kardeşler, biz köpkene vaazlarda, meşitlerde bulsun mene radyo, televideniya arqılı eşerge yaramay, tartırga yaramay degen şuşu sözlerini silep turabız. Hem din digeçtin de birinci şiratda din nersege çakıra digeç, İşmezke tartmazqa degen söz kile. Sügünmezke degen söz kile. Lakin muhterem kardeşler, mana şu sözler şunun kadar bizning gündelikке kirip gitti ki, biz hazır indi dinning bu aybirlerden tıyganın qay vaqtda sizmibizde, görmibizde, qay vaqtda görürge tilemibizde. Ul gına tugul, hazırgi vaqtda kişi şunday bir aң bilen yaşay. Eşirge bula, lakin eşirge kerek kulturna, edepli revişte. Aytik mesela bilgili bir kulemden arttırmayca. Ya bulmasa nindidir beyramlarda oturup qına. Ya indi nindidir bir kulturlu içimliklerini. Aytik mesela şarap, şampanski, ham başka şunday içimliklerini. Mene şulay itip muhterem kardeşler, halk aңında ekirin gine eşirge yarı belki çamalap qına, ya bulmasa yarar allar işsinler degen bir köz Allahu yaşay. Şulay muhterem kardeşler, elbet kişi özü içmese de, özü alay salıp yermese de, başka kişilerge de indi ol hazır bir taraf qarı başlay. İşken salgan kişilerge. Mene şuna göre de elbette biz bu aybirge bir taraf bula almaybız bir necikte. Niçin soň degen vaqtda indi muhterem kardeşler, Allahu Teala şunu xamir kullanını şul isepke kirtirge bula azart oyunlarda da. Çünkü ul da beylilik nindedir. Mesela kişi alkogolga beyli bulsa, narkotik kibek aran taşlay almasa, kişi azart oyunlarga da şulay yok beyli, ulanı taşlay almay özü tilese de kullana başlaganda aytik, oyni başlaganda ul üz tilegi bilen işli, hem andan soň indi ul neçiktir bir narkoman kibek toktay almay turganga eylene. Şuna göre de muhterem kardeşler, bu işlerini Allah Teala bizge başlamasqa o kengeş ite. Hem şu işlerinin Allah Teala bizge neticesini ko'rsatadi. Aytik mesela biz aның neticesini içi qarayбыз. Azat oyunlarını, iqtisatını bir stimullaştıra turgan bir aybir kibek göz aldına ketirебез. Yani azat oyunlar bulsa, akça eyleniş arta, kimdir akça işli, hem başkası. Ya bulmasa indi içimliklerini biz göz aldına ketirебез. Beyram itu çarası, köngül açu çarası, keyif safa quru, ya bulmasa hatta selametlikka faydalı dipti. Emine Allah Teala nerse desin? Ol ayta haram içimliklerdi. Hem şul isepten azart oyundu. Şeytan tarafından sizge iretile, arağızga düşmanlık salır içindi. Eyyuqigal adavete beynekum. Sizning arağızda düşmanlık salır için işlene bu işlerdi. Bunun bütün maksadı da şu. Açından da hazır qarıqalı. Allah Teala ni için soň şuşa el-adava, düşmanlık degen sözünü kullangan. Bunu tercüme etirge bola yavuzluk dep, agressiya dep. Çından da azart oyunlar hem haram içimlikler agressiyaga ketire. Aytik mesela kişi işi bala iken agresif qaylana. Azart oyunlar oynagan kişi akçası bitsen indi bola. Agresif qaylana. O bit tizlenip, yılap, yalvarıp, "Men akça beregiz indi." Ya olmasa uramda stakan bilen akça jeyip berip azart oyunlarga jeymeyi bit o. Ol bara cinayetke. Köpme cinayet işlengen şuşu azart oyunlarga akça jitmeu sebepli. Yaki şular sebebinde kelip çykkan burçlarını tölew için. Bek köp muhterem kardeşler. Biz аны gün saýyn işitip turabız. Bu yaş yigit, yaki bu yaş kız, yaki bu kişi mene azart oyunlar oynagan, şoňa göre cinayetke bargan dip. Äli 1-2 ýyllyk kine şunday hal boldy. 16 yaşlık bir yigit anisin soyup uterap çak bilen oyunlar oynarga akça bermegen için. Mene şoňa göre de Allah Teala aýta,
Бу әйберди, азарт уен булсын, харам ичемлек сезнең арагызда дошманлыкка, агрессияга китерәди. Аракы эчкән кешеләр дә шулай бит. Бер караганда матур сәбәп белән җыелалар. Кемнеңдер туган көнен бәйрәм итәләр. Я булмаса ниндидер бер матур бер көн була шулай бит инде. Әйтик, кемнеңдер һөнәри бәйрәме була. Монда бит инде дуслар җыела, коллегалар җыела, туганнар җыела. Ахыры ничек бетә? Кемнедер кыйнаган. Әйтик, күз алдына китерегез десантниклар көне. Анда да бит аяк баштан эшләнми ул теге начарлыклар. Аяк булсалар матур гына бәйрәм итеп йөриләр, бер-берсен котлыйлар, флаглар күтәрәләр. Әмма әзрәк салып алгач, фонтанга сикерүләр, әле менә быел бер десантник һәлак булды шуның аркасында. Я булмаса, туган көн бәйрәмнәрендә 2 кеше, 3 кеше бергә утырып, салып, әллә кайсы вакытларын искә төшереп, хәтта бер-берсен кыйнап, пычакка кадәр тотынган чаклары бик күп. Менә бу агрессия, дошманлык. Мондый хәлдән соң үзара кешеләр ничек дуслашып китсеннәр ди. Үзара аларның арасында нинди матур хисләр барлыкка килсен ди. Юк, әлбәттә. Инде күпме ямсыз сүзләр әйтүләр бер-береңгә. Шулай ук. Ул гына түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Әйтик, мәсәлән, кеше хәмер ичемлек ичеп йөри. Үз акчасына эчә. Сүз әйтмәгез, урламый, таламый, эшләгән, хезмәт хакын алган, хәзер инде кич белән утырып сала, иртәгә эшкә китә бит ул барбер. Имеет право. Имеш менә шулай дибез без. Әмма шушы салган кешенең кыяфәтен күрергә безнең ни гаебебез бар икән соң? Эчмәгән кешенең ни гаебе бар икән соң шушы кешенең кыяфәтен күрергә? Аның аннан килеп торган сасы исне иснәргә, әйтик, мәсәлән, җәмәгать транспортында барады. Я булмаса инде аныңа карап, аның ямсыз кыланмышларын карап, юынмаганын карап, кичкә сиелеп торганын карап, я булмаса берсенең өстенә асылынганын карап, безнең кайфыбызны төшерергә безнең ни гаебебез бар соң? Ул эчте, ләкин бит ул каядыр идән астына төшеп түгел. Кешеләр арасында эчте, ул гына түгел, шушы хәлдә кешеләр арасына чыкты. Инде шушы хәлдә рульгә утыручылар күпме? Күпме шундай рульгә утыручылар? Машинаны туктаталар, аягында басып тора алмый. Әгәр дә ул берәрне җинаят кылса, теге кешенең ни гаебе бар бу кешенең кылган җинаятендә? Әгәр дә ул машинасына утырып, басуга чыгып, әйләнеп йөргәндә, бер ярга төшеп кадалган. Ләкин бит ул кешеләр машиналар арасында йөри. Менә шушы дошманлык түгелмени? Рухи сәбәпләрен, мораль сәбәпләрен карасак, ул зыяннарны карасак, гаиләләрнең таркалуларын, я булмаса ата белән балаларның, ана белән балаларның мөнәсәбәтләре бозуларын, шуларның аркасында үз балаларын ташлап калдыруларны, ичкечелеккә сабышып шулай бит эшләр югалтуларны карасак, әйтеп бетергесез. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә бу начар гадәтне тыя. Катгый рәвештә тыя. Ул белә, кеше үзе аңлы рәвештә моннан туктый алмаска мөмкин. Югары белемле кешеләр, медицинаны белгән кешеләр, хәтта медиклар үзләре дә шушы начар эшләр белән шөгыльләнергә мөмкиннәр. Алар бит аңлы, беләләр, әмма туктый алмыйлар. Шуңа күрә дә моны туктата ала Аллаһ Тәгалә һәм динебез матур аңлату белән, һәм әлбәттә инде гынах икәнен безгә аңлатып, тәмух белән куркыту белән. Бу бары тик кеше файдасына эшләнә. Аллаһ Тәгалә бер вакытта да яхшы, тәмле, файдалы әйберләрне тыймый. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.